Hua ki nga tatau o te whare ko te reo o hauraki e tuahuana e ka tino ki ngā pai maunga to koe hau kai waha ko te aroha kai roto. Rukuhia ruku atu rā i ngā kōmutu awa o hina muri o waihau o piako e taitimu nei, e taipari nei ki te manawa o tika pakapa hauraki te whenua, hauraki te tangata, hauraki turuturu whakamaua kia tīna haungi e hui e tāke e te whānau nau mai, huki mai, nau mai, piki mai, nau mai, kake mai, back to Hui Time with R&R. Once again, you've just got reha kei te mahi, puku mahi to tātou kaumātua a rino i tēnei o ngā rangi. But today, e te whānau no mātou, te whiwhi no mātou hoki, te maringa nui to carry on the conversations. Pērā i nganahi wa wea whanaunga ngāri ta skipa, ko te kaupapa nui i te rangi nei, ko te reo, ai, kātahi, kārua, te kaupapa nui, ka kaupapa huhua, e hāngai puana ki te ao Māori, arā, te ao kapahaka, arā, te ao maurākau, arā, ngā toi, ngā mahi toi, ngā mahi a tāne rore, a hine rehia, o tira tēnei mea, te whakatupuranga, i roto i te ao Māori, i raro i te tāhuhu, o te reo Māori, no mātou, te whiwhi no mātou, hoki te maringa nui, te reo irirangi o ngā iwi FM, Hui Time, joined by our brother, Tōku brother, Tōku whanaunga, mai te rōpū kapahaka, or HKR, Hauraki Kōwhaoro. He's joining us right now, and he's very listening as well. But I'll let him explain puhia ia, e te whanaunga, morena, kia ora. Morena tuakana. Tēnā, whakamārama mai ki ngā whānau, hei timatanga i tō tātou wānanga, ko ai koe, nohea koe o tira, te ha o mahi. Tēnā tātou. Ko Punehu tōku ingoa, no konei ahau, no hauraki, no manaia, taha ki taku matua, no Ngāti Pūkenga, mā tātua waka, heke mai ngā tātai whakapapa o toroa, te kau rehua. Taha ki taku whaia, no Pare Waikato, Ngāti Māhanga, tainui waka. Tēnā tātou. Ko taku mahi, e maurākau. Kai ko maurākau au ki te kura arohe o Waiau, Coromandel Area School, Harataunga, me ringa hāpai mō tō māu atu ngāne mō Luasi, te wharekura o Manabu. O tēnei ka mea tika koe te whanaunga, ko whakawātea mahi a koe ki te kōrero, ki te wānanga, e pāna ki ngā kaupapa huhua, e hāngai ana ki te ao o te maurākau. We know you're involved in all different aspects when it comes to ngā mahi a tāne rore a hine tehia, whether it be choreographing a kapahaka bracket, o tira supporting our whānau of tainui waka i raro i te tāhuhu, o te rākau humārie, o tira o te porotaka ngāmatahi. We'll touch on all those kaupapas throughout this kōrero, Kazi, but first and foremost, let's talk about this week. As we celebrate the week with te reo Māori across Aotearoa, let the whānau know, how has your journey been i roto i te ako i te reo, i roto i te ako i te ao Māori, koe, tō whānau, i tēnei o ngā wiki? Maringa nui au, mātou. Ko mātou pia te whakatipuranga i whaiwahi atu ki te kōhanga reo, te kura kaupapa Māori, whare kura, no reira te wāhi ki te reo. He pai tēnā, ko te mea ke, ko te māngere, ki te kōrero, rātu rā mai. Ko ia pia, tētehi ua-uatanga, he māngere noiho. Ki te tuku i tō tātou reo, ki te aoi. Ia ētahi rautaki, ka whakamahia, e koe o tina te whānau, ki te, ka piki ake te reo, o tira te kōrero i te reo, ahakoa he ti, ahakoa he nui te reo, ko te mea nui kia kōrero te reo whanaunga. Ētahi rautaki, ne ua tēnā pātai, tērā pia, me hara i te rautaki, engari he whainga pia, kia whakatō te reo ki a tātou tamariki. Nā reira, katahi anō taku tama, whaike nei ki te whātau, ke te kōrero Māori ia. Nā reira ko tētahi whainga nui, tai mai ana taku tama ko te reo Māori noiho e rere ana. Engari kare te tino mohi o etahi rautaki, just me kōrero.
Koe māngere. Tika tērā o ngā kōrero e te whanau, ngā kōrero i te reo, i te ao, i te pō, i te pō, i te ao. But I know something you know and you can talk about and you can wānanga about is ngā mahi a tāne rore a hine rehi a rā, te mai kapahaka. As our whānau know, this year, hauraki ko whaurau for the first time, i tai atu tātou a tinana ki te kaupapa nui a rā, ngā whakataitai kapahaka o taini weka, no mātou te whiwhi, no mātou hoki te maringa nui te ropu kapahaka i tai tua ono ki tēnei o ngā whakataitai and you're one of our mema o te ohu e hāpai ana i ngā niki hanga, whether it be the choreography, whether it be ngā āringa mo ngā tāne, whakamārama mai, from your tirohanga to ki te ao kapahaka, you know, what were some of the outcomes for you, Kaz, when it came to our performance at this year's regionals? Ko tētahi hua nui ki au, ko te kite i te whānau e whakapau ana i te katoa. Ko mātou tērā e ngana ana, kia ata waihanga hia mai e tehi āringa e tahi neke hanga. No reira kia kite i te whānau e kaha e tuku ana i te katoa, ka riwha pia te ngākau i tēnā. Well, you know, I reflect back on our performance, Kaz o tina, our campaign, you know, being our first campaign as a rō crew, coming together with our whānau, whether it be rangatahi, whether it be our parents, whether it be our kaumātua, coming into a space, i raro i te kaupapa, o te whanaungatanga, manaakitanga, putahitanga, moku ake, i ea te kaupapa, i ea te campaign, you know, what were some of the highlights for you in terms of our first campaign? There were a lot of highs, there were a lot of lows, there were a lot of learnings i roto i tēnei o ngā wānanga, but it did open our eyes and our minds to a lot of different perspectives when it comes to te ao kapahaka, ne? Nui, bro, nui, ke te mohi o ke koe, tō tuatahi ake, i tō mātou timatatanga ahua, weri te timatanga. Engari, ko tētahi mea pai ki au, ko te tūtaki i ngā tini whanaunga o hauraki. I tēnei wā, anō nei he whānau ko tahi tātou. I te timatatanga, kare mātou paku mohi o kia mātou, engari i tēnei wā ko tino rena te taukāia o hauraki ko whaorau. Mā reira koia pia tētahi hua nui ki au, tētahi mea mautata nei ki te ngākau, ko tērā tūhonotanga. Yeah, and I think that our kaupapa was felt not just among our rōpū, but across Pare Hauraki, mai ngā marae, mai ngā kura, mai ngā whānau i roto ngā hāpuri, ia takiwā o Pare Hauraki pā ki tēnei kaupapa. And he timatanga noa, and it's always a say nei around Pare Hauraki start, me timata somewhere, ko timata tēnei kaupapa hauraki ko whānau, and whānau mā mena hia te ana koutou, te piki mai ki rō pukapahaka, tēnā nau piki mai nau kake mai, as we prepare for our next kaupapa, coming up in the next couple of months, arā ngā whakataitai kapahaka o Pare Hauraki, which will be hosted over there in Kauairanga, November 15th and 16th, and i te whanaunga from our campaign, from our rōpū, and you coming back to Pare Hauraki, whakatakoto ana i o rawa, hei kai mga rangatahi, hei wānanga mga rangatahi, who are able to come back and support a lot of our kura, whether it be Coromandel Area School, whether it be te kura o Harataunga, ngā tini whanaunga o te Paripura o Manaia. You know, you're able to go into these spaces and support our tamariki, support them in the aspect of kapahaka o tira maurākau. Nā reira, whakamārama mai ki te o Pare Hauraki, e hā te tino tikanga o te haere ki ngā kura whanaunga, ki te whakaako i te kaupapa o te maurākau. Well, te wāhi ki te maurākau, kōku ake whakaaro tēnei. Ko hauraki pia tētahi iwi o Aotearoa, kua roa
tēnei taonga e moe ana, te maurākau I konei. Nā reira, ko te wāhi ki au, he ngana, kia whita anō te ahi o tērā ao. He momo ao te ao o te maurākau, nā reira, ko te wāhi ki au, he ngana, kia whakahoki a mai, tērā taonga, ki ngā uri whakatipu, ka tahi ka rua, ki tō mātou whakareanga. Nā reira, koira te wahi ki au ki ngā kura. I'm just trying to, nā te mea ko ngā kura te āpōpō e. Ko rātou te anamata o a tātou mahi. Nā reira, te wahi ki au he hora I ngā kai, kei aku ringa, hei pāinga mo te āpōpō. What has been some of the outcomes? What have been some of the engagement, kōrero whamea rangatahi, especially up there at Coromandel area, Hui Time, mātua mea kona tātou, he kura auraki, tērā o ngā kura. But how has the engagement been like among our community? I've been seeing your stories over on Pukamata, seeing a lot of our community in those maurākau classes. So how has it been with our tamariki? He pai bro, he rawe. Kei te tino kitea, te hiakai o ngā kura Pākehā, ki ngā taonga o te ao Māori. Nā reira, koira pia tētahi, e hara I te mea ka kore e kite I ngā kura Māori engari, ki oku nei whakaro ngā tamariki Pākehā I te mea kaore he mea Māori I tō rātou kura. Nā reira, ko rātou pia te hunga tino hiakai ki e nei mahi. Rawe katoa, miharo katoa ki a rātou, ngā mahi e whakaakona ana ki a rātou. What are some of the things that you're taking our rangatahi through in your kāhi kazi hanga, neke hanga, iahanga, ngā kaupapa iahanga kōrero e whāngai atu ki ngā rangatahi? He ahua nui ngā whakaakoranga. I tono atu au ki ngā tuakana o te rākau hu Māori, me he mea e pai ana taku whakaako ki a rātou etahi mahinga. Whakai mai rātou, nā reira, ki te ngana, ki te whakaako I tērā mahi, ngā mahi o te rākau hu Māori, engari ko te matua, ko ngā mahi o te whare tūtau o Aotearoa. Kia whai tīpare rātou, pautahi ki te pauwaru. And yaha etahi, what is it, some tips mō tātou whānau out there o tīrai o rangatahi that can't make it to any of your krahi o tīrai, any of the tūtaua krahi. What are some words of encouragement you can send out to our whānau to just get on the waka, kia timata, kia hera o ngā wānau? Oh, well, just pātuhi mai, kei au tētahi whārangi pukamata, ko te mata o kaiwaka he whārangi private nei, engari kei runga I tō mātou whārangi, ngā mahi katoa, ka hora, nā reira, ka tai anō ka timata bro, te mahi ngā adults I Hotirini, nā reira me he mea e kei te hiakai mai, just pātuhi mai. Oh, mihi ana haupu whānau, you heard that. So if you want to be involved in ngā mahi, tūtaua I ngā mahi maunākau, just get in touch with our whanaunga over on his Instagram or his Pukamata page. And as you mentioned, e hoa, nau te whiwhi I whai wāhi atu ki ngā neke hanga ki te taha o taini waka I reira I te koro neihana, I reira I te tanihana anō o tō tātou Kenia ki tō Haitia. Nā reira, tēnei ka tuku I ngā mihi atu ki a koe o tira ki ngā rākau hu Māori o tira te koro takana matai koutou mā I manaaki, tiaki, I te marae o tūranga wāwai, I ngā wiki whakahuri aki nei, I te haipapa nui o te manaaki, te tiaki, o tira ki te hiki anō I te tātou kaupapa o te kīngitanga, kia ke panuku, kia ke tangaroa. We won't go diving into that conversation, into that wānanga e hoa, but what I do want to do is just get from your whakaaro a bit of an overview from your personal experience, how wairua nei, those two kaupapa ara te koro neihana,
ara te tangihanga. We won't touch on it, but just give us your overview for our wairua. You know, from you being in here, ia te rā, ia te hō, you know, what were some of the outcomes for you? A wairua nei, bro, I rere ke rawa atu, te taki i ngā mahi wero ki te tangihanga rā. I te mea, ngā wero katoa kua mahi au, I roto I ngā tau, he momo riri te ngāo ka tuku. I te tangihanga, me kimi koe I tētahi atu ngāo I te mea, ko te ngāo e rongo nei koe, ko e pōuri. Nā reira, I kimi tetehi atu, he mea wairu atu anō tērā, te taki I te ngā mahi wero I te tangihanga rā. Koira pia, e rere ke, kare anō kia pā ki tērā momo wairua. Wai mihi ana kia koe te whanaunga o tika ki ngā kaupapa hurua, ko koe tērā e manaki, e poi ana I ngā rangatahi o tira I ngā tini whanaunga o pare hauraki, kia piki ake I runga I te kaupapa, o ngā mahi o tūmatawenga o tira, ngā mahi mau rākau. What are some kaupapa coming up for you, bro, in the next couple of weeks, in the next couple of months? Is there any kaupapa that you want the whānau to get involved in? You know, you got any classes available? Any other information you want to share out today with our whānau? Yes, so Thursdays, 5 to 7 in Thames. Yep. I started with, I think we had 20 men. It's already got to 30. But e tūwhera ana. Maringa nui, so our mahi, ko te wāhi ki au, I do the maurako. Kua hono mai taku tuakana, Wirimu Kauhau, and he's doing labour, and he's teaching everybody how to make maro and rāpaki. Ka tūhono hoki mai Sharpie, Joey. Nā reira, he ringa āwhina hoki I reira, so mehe mea ka nui tā tātou kaupapa. Ke konei mātou toko toru, e āki nāna I tēnei wānanga. So, Thames, 5 to 7, ki te hunga hiakai, nau mai. And as you messaged me this morning, as you said in your message, ki te haere koe, ki te tautoko, ki te manaaki o tira, ki te hāpai, I ngā mahi kapahaka ki te taha o ngā taina o te wharekuro mana. Have you been there before? Or was this your first day? Nā, kua ahua whārima wiki pia au e awhina ana I tō rātou whakaeke. Well, before I catch up with Finn in the next couple of weeks, let our whānau know, kei te pēhā te haere, o ngā whakaritenga, o ngā tamariki, mo ngā whakataitai o pare hauraki coming up in November. Alright. How's it going? How's the practice going? So, he pai tēnā, because kei te kawe hoki au I a Coromandel Area School ki te Hauraki Festival. Nā reira, koira taku aronga matua. He ringa hāpai noiho au ki a Matua Lewis. Ka pai. Ki a whā Shantei mā. Ki te hautahi o te wharekuro mana. Engari, kei te tino pai ngā mahi, ko te wāhi noiho ki au, ko ngā mahi rākau. Well, makas, me ka tikana kia koe o tira, ki o rawa, ki o mātauranga, whakahoki a mai, kai manui, I ngā tamariki, ngā mokopuna, o tira I ngā rangatari, ngā whānau o pare hauraki, kia tupu te kākano, kia pua wai te pā harakeke, kia tupu kia rea, tēnei ka mea kia koe o tira, kia koutou, e ngā tini whanaunga, e hāpai ana I ngā mahi rākau, I ngā mahi tumatauanga, tēnei ka mea tu, kia koe kia katoa. Hioi anō I te whānau koe tātou ki te tāngere o tēnei o ngā Hui Time with R&R. Hioi anō I te whānau join us, Pōpō. We've been teasing this episode since Monday te whānau. You're going to actually get to see Haki's interview Pōpō. E kōrero e whānau ki tōna haerenga I roto I tēnei ao. Te ao Māori, kia koe te reo Māori. Hioi anō I te whanaunga Punehu. Ngā manaakitanga kia koe o tira, ngā whānau, o te awawa, o manaia. A mihi nui tuakana. Haki te! Tēnā kutu.